Molweni Camaqwini emakhosini ninjani? Umakhosi Umkhize lo okhulumayo. La ngizokhuluma nalabantu laba abahlushwa yikhova, uthola ukuthi awusalali njalo ngo-12 uyazi ukuthi isikhova siyeza sizokuhlupha kodwa awunawo umuthi wokuthi ulisane nalesi sikhova. Ke uzothatha umlilo, uyabo manje ngisemlilweni. Uzobasa umlilo bese uthola isikhuni kanje, uyabona sisikhuni siyavutha. Bese uyasithatha lesi sikhuni ujijela sona isikhova, angeke siphinde sibuye. So awazi ukuthi uzosixosha ngani, sesikuhluphe kakhulu lesi sikhova njalo ngesikhathi esifanayo siyafika sizokukhalela noma mase sifikile kudlula umuntu noma kwenzakalani. Thatha lesi sikhuni ke sivutha kanje, usijijele lesi sikhova sizohamba unomphela, angeke size sisabuya. Ngiyacela usubscribe ku-channel yami khona uzothola okunye engizokhuluma ngakho. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu ahlale nani anibusise, amen.